Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH. So, what friend me Adjoa searching him. Asɔfoɔ wenu mu a ɔmo nampo nso da yɛhu bɔdam ni da ɛwɔ ɔmo nam kɔtam wɔ baabi nwu a wayɛ esi wɔn mfinhyia aduonu akyi yɛntɔɔyɛ begu nkontompo ni azaa dwɔmahama so sɛ nyankopɔn si wɔmedi Ghana so nyame asɔfoɔ wenu mu a yɛawe apetesi ne club ama yɛfu ɛso kyɛn yɛ yere no moto kotie wenu si dan pa ni monyamfo ma etesamo ya nto aba ene oman mu ayeden si dan mu kotie asofo wenu na musa asofo we memu obi amfa ne huni kofu oduro mentie wonka LGBTQ me di wudwuma papa nam wonu adwuro da bra wo ya ni tise mumu ayaje ne nsam 20 wo sori asi akufu adokon so di papa wo yatem fasodia ye nya no papa we so wo sa Kwasia mpani we so akufu adumu di na tema wiya numere kwan a mede wo be faso go krom ha no wo kobusa mini ama apa obeka me masema kiro me mete se bodam ni dwuma medi bedi mu sa asofo we nu bi no mo wura be ho kuro imo mo fi si e be ja mo sa dabi obi amfa no hunni aha obi amfa no hunni obi ani ho obefa no ho adi dwuma akufu adu din kuro imo hwe nyanka nwisia ne akwan hospital schools sector bia akufu adu ye adwuma kuro we mu kotena ase ya agenda sorry di papa we yatemwa de anim guasie ene gya papa we kwan ene mo pesa mo fa mo hudi ukofu oduro o pesa wo fa wo hodi utisa pentu da fum su dwa so kwan a mede wo be fa so krom ha no owura be ho da be na wo da ya wo nyankopon so wo da ya uhu bodam ni da bodam ni a wabo adegya da be na uhu bi da wo da yi a wo kotam ayi obi ayire nwu a wayesi wo mfinhyi aduonu achi kogu mahama so kontompo ni aban etise se nyamesi wo medi yeso atumi abezam mabu na enya adwuma nye asaje omu sika adi tam kokko akuafo sika akoto private jet amu onua muti krom ankwasiafo mo nka ho asem yenya am na mu nidi na mo bodam menemo mo bansere ne mo nka wafi na amagigi agu mu nsan mo beyi ato atwene mo beyi ato atwene nkwasiafo me ti mu dwuma foken enu na dwuma obedi but said the yin na me gina haye campaign last 4 years and ni bra me the campaign ma me ni felesapia ye benya problem e wo kodua ho me ni me awrade e wiase di kodua ho oseski masa wo de wo ya wo si boy no so na o bra na o ma youth no masa enye youth asem o ma ye hwe ampa ene ti edimusia na yasra mo mokotia fa mo se muntia tina esenu kotia esenu kotia fa one on one office esenu kotia ejina ho na yero kofu jina ho no mo awrade delegate mo chew esrem mo nya hwe yi na nimguase emfa toka ni ba ya bre ntidi ya bre duru mo mi emfa sa obre na ya bre no yankutwa so ba se de be ya yenko maintain no na enko hage saa na chairman so on dey say kwani nim ba bi e so yare chairman intim wale no Steven intim wale unim no o do ebre wa hase ya o mo hwem ya ye party chairman unim no ye won krofo ebre wa MPP mu won obu say party chairman ni din de sen ya nye se mbo din sesi a onim se fro say Steven intim onim se na onim aha ebia fe no watie ni impact will make you part oko ni atoatia no oko ni atoatia no ana fe the party for who's you yen favor no akwache na omde man no se ka yenya no santrefie obaye ye hu fa so bia no san ya le san da chi no ana ori da ho ni o ye ni be si da na mu ye it say ko ni na ba wo se be etande wo enti current die yesre yenya edi baumia china ni yesre na baumia ba no momia mmoa ni emfa chema wontumi so bra waye bi penyo washante regional
NDC for try NPP for consoa ɛhɔ yɛ kasa yɛ territory ɛnso no mutim betray konso no mu bu kon ɔsɔ kwan no wɔtim. It took only Chema to me and obe sharp to woman na down. I don't think that woman to Chema to me. We never catch Chema to me sempa. No money na no mujari. O bought Chema to me as suspect no money na to no mujari. Yes, sir. No, no munya how no rule. Because mobile hono winning ya krana na ye French no or catch them say one sign. Or catch them or so one sign. Eh, what they are not on China. Sam George na black. Ye den sane e yin na egu so. So omo be ko LGBT. And mo no buy ya 120 days omo be sign. Omo buy 2 years mo no mo kwe. E dey na omo sign. Ye sign hwe. Na also we Ghana ni a wadwene ye adwuma. Yemfa NDC MPP nto na afezu yensa mfa nyansa ne ye adwuma. Erudite. Ghana for call UN. Na ye passive vote on sa trumu you know. What did Ghana do? Did Ghana vote? Wingam for amosumu de mo Jimmy Timu nim se John Mahama sumo. UN. Okuja to blokwa. Any Sam George no one call UN no. Did they vote for? Do they vote against? No. What did they do? They abstained. So how do you think so? Be or no choir or no abstaining, or no more than ever say trumu. Sabi, all babe good trumu. When can walk Kwasia one yene. Kofi Kwasia Droman yene. Duncan Kotoku Boto Williams one yene. Okra de minini cries they say crowd jene crazy so. Because they say diaper in our body diaper na the na we preaching. Kwasia 17 they say Jimmy na ama sabi wiki more. So Rana said what paya boy. A paya boy. Na ajinasari no so aye sebe atro mudi ye anya adwuma wona na yesi ye be che o matum o madisika afasika e wokrom anyina di Ghana fo abehunu sasa na ye nkwase abɔhye ene o mo hye Ghana fo anya adwuma enti ye nhyehyɛ agenda foforo na ni nyina ne se ye ankasa NDC fo ye nim ye chidi fo se o mo de sabi utwa ne bati kro beto aba na samaye na emo nkrofo no mu bia sabi ya beto aba onyina bonkum nyina nifa na wono de ohwe ne ye kɔɔso election foforo ye twa mu na wagina so ato na aba no sa nkrofo no ye nimpefe se ye create third party sa third party nkrofo mienu a ye bai every MPP mu na bai eye dan yo mu wachidifo na yachitafo wo MPP mu enti the more na omu vote ni divide no ebe go against MPP party ama NDC ya take sa advantage no asa. That's the main strategy. The base ya eba esujina bibia ni hobie. The base intimi merene sabi election wo krom ha na mom eye NDC agenda omode ba ya wie ba omi aho adwuma ya ntimi mfa atoro mfaro ne bibia ni ho ebetimi aye enkramofo nkwade ye koka kire omo sa Dr. Alhaji Mahmoud Bomia onye kramoni oton ode club ena repreko no sa nkwase asem ye ntimi nkoka ne nzongo bie eno ma ye kone na musiremu kan ye ntimi nkoka bie enti yensati agenda foforo agenda ni nyina ne se yemmo yenshan krofo binu machi no mun create third party na yankasa yenyusu ye communicators no enya ho adwuma ma wo mo na divide MPP for vote ton asa mezi mi square me koye no me koye NDC party na da ho na ho adesua na me kosua ye NDC ubusa John Dramani Mahama no kro be ka se akwada ne de nya mianim no kure ne ye ye tirimo adwene ne ye susu ne ye hye ye kokoa mu ye dware ye dwaye ne ye bia wo de ba bontene bibia ni ho the base bibia ni ho ne me ka kire wi tirimo poni nyina no tirimo poni nyina na me ka kire wo ne no
enti nuoma ekosu nyina me say ne ye hunu si ye hunu ajakoi ube hunu nkroforo chen sei hyehyɛ akire enye saa mpanimfo na amu musiko NDC party bekwa akowurawura nkrofo no mu bi wo krom ha mu edi sika pulu omo aba bontene amu omo adi MPP ho adanse no abedane Judas etia party no. That's next agenda. Billions of dollars any de be mo omadi kwa ye wo krom ha. That's new strategy ever. Entimi ya to ababa omianya ya na namse ayeka. Enoma strategy foforo beba na nyametia sidie na nyankopon na yen Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. He is the next president of the Republic of Ghana. Inshallah. Nyametia se yasu ya nemu beko no boot for boot aya dwuma den pampe ama Bawumia bedi mampani. Omo ha unyina no ne vice presidency aba aswo enkwade eko suku kwa ene wote wodemo electricity ene nuoma bia yenya free Bawumia so yigate enoma bebre Ghana card we oma husa Bawumia adwene ne ya purely digitalization enti ya mane kwan na meseye party no enti kwan bia befa so ne ya ma Bawumia medi o man we yanimu ya befa so na moboa ye mubi moboa ye be preachi enoma pa e wo Bawumia mu ne Bawumia betimi aye ne Bawumia tirimu pa enya Kwasia boshe enye boshe hunu emeti akuafo kokoko so emfa akuafo kokoko nkoto private jet na sabi ebe boa Ghana timamufo ne adwadifo ne akuafo na apagya oman we ede yasi brane eno ho adwuma ne yebeye bibia ni ho ebetimi aka ya hyeda me say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia inshallah he is the next president of the Republic of Ghana. Nyametiase